namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, namhleta I like Ben Mayengani the president man. Na timhaka ta iTunes and even trends vele and then emakumu to hi to timhaka ta Mr. Post. Kwasi kahle ku what's happening? Yeah, so ku hi the last update mi nga mi swona hi kombisini ku ya Ben Mayengani omlerini le ka iTunes le a nga le kusukeni le man mi nga mi swi vonile and stuff like that. Yeah, so the first time vele ku hi update about Ben Mayengani president album on iTunes a ku ri ti 1 ta October around 1 hi to yi nghena around 112 yeah 12 kwana ni nhlekani to 1 yeah yi nghene somewhere around there and stuff like that ma yona mhaka leyiwa. And then second update a ku ri 2 ta October a ni swi kwala channel se a yi khoma siku rin'we hi ti 2 ta October ra mhaka leyi leswi nga of course swi nga vuya swi endlisa xiswona and stuff like that. And then eka siku ra ti 3 ta October a ya ha ri kona around 4 am loko ni ndla i video leyi mina ni kha ni update about those Mr. Boss as you can see a ya ha ri kona la ma yona mhaka leyi a ya ha ri kona ka number 1 nkarhi a ku ri 429 vuma 4 around 4 a ya ha ri kona to 5 a tlhela ni cheka 45 a ya ha ri kona into up to 5 and stuff like that. However eka siku ra ti 3 yi ve yi suka 3 ta October because kahle a yi bisanga 9 la nto a yi bisanga na 8 ngo yi suke in between kwala in between 5 to 8 kwala ngo vula ku 7 8 yi nga yi suke somewhere around there 7 am kwala or 8 am se ya ka number 3 as you can see kwala yona mhaka so yi nga yi vula kahle album yi nga va yi last a day and ita hour tingana up to here a day and kambe I fike yi fikisa 24 hours ka 1 ne hon swi calculate la yeah a day and 18 or 19 hours depending ku ri yi nga yi suke kwala ka ba 7 or 8 somewhere around there ngo a day 16 17 18 hours and stuff like that leswi of course yi nga niselo so a yi kota ku va yi last 24 hours yeah ka iTunes and stuff like that se swo ku loko ti ku vuyeni la ti ku vuyeni ka iTunes ko ku tikeni na ngo mi swi vona ku ya a yi lwa na Cardi B la xi tlhela ndzhaku as you can see so ku nghena wo Nicki Minaj ni vona xi kha xi ta Nicki Minaj le ndzhaku no na va ta yi hodula mara ka mphana so va nga hodula and stuff like that but then overall nga vula ku congratulations to him yi tirhini ku va of course yi kote ku va yi reach number 1 swi kahle swinene and stuff like that. A over ta yi connecta na letin'wana tinambara la ku na mahungu ya bad ntsena na positive ya kona swinene because project ya ha ri ku pushing swinene on YouTube leswi yi nga ku swi ndeni hala swi le ku chaviseni yeah so hi fike ya ka chat leya na leya hala ka chat leya yena so as you can see ku fika hi pfula kwala ni kuma wa siyile ka number 15 album mi rhanga phanda vele yi ngheni ka siku ra mhlawumbe ra 13 ta 3 ta October hi ku yi nga kota ku yi reach this position so ku mi pfula la fika mi tleka xilo xin'wana xi nga tsariwa #15 on YouTube as you can see process one hi kota ku vona ku tinambara ti fambisa xinjhani in terms of the project the album tinsimu ta Ben Mayengani hinkwato and stuff like that so hi fika hi scroll hi na lava hi nga ku scrolleni hi fika hi kuma ku yeah tanihileswi hi nga swi vona la ya malembe yi le ka number 15 as you can see a yi le ku beni swinene le ku tirheni swinene swi kombela ku yi nga ha pusha even more yi nga nghena ka top 10 ayo yi nga nghena ka top 10 and then there is also utandlayisa leyi last time loko ni cheka yi ri ka number 24 sina swo ku se yi le ka number 23 it means na yi le ku pusheni swinene swi nga heli la mangovo i ngheni mangovo a boha ku nghena because mi loko ni kha ni yi cheka a ni hlamula ku why mangovo yi na number to tlula utandlayisa mara yi nga ngheni so yi ngheni na yona so swi loko Master T a nga va n'wi rhongo kumbe rhanga phanda generally ku nghena 3 songs ka trending and ti ngheni hi to ti nga ta nghena in overall ku nga va ku ri first yi to nghena 3 4 but generally I think 3 hi swilo swi va ku kha swi ndlisa swona and stuff like that yeah we can quickly check the numbers hi kota ku ya ka the second section Mr. Post yeah se malembe ina 113,000 views as you can see kwalani loko pushing utandlayisa 74,000 views as you can see so like maswo loko hi khe hi langutana ti views ta ku ti famba xikan'we mantwisanyana ti famba ti category to karhi you see xi nge ndule yi le ka 76,000 maswo ti famba section to karhi ku na leti nga ka 60 ku na leti nga ka 70 ku na leti nga ka 50 swi va kha swi hi komba ku ya vanhu va fambisa ku yini
tinsimu ti fambisa ku yini. So number 1 ya malembe yi landela hi mangova man, even then yi landzela hi u ta ni dlayisa leswi nga tshamisa xona and stuff like that. Even though ni khita ka Mr Post a ni vhele swi hinkwenu hi swi voni ku cover leya la like mina a yi tsala ku the post mani zangi ni swi tekela ngo nhlongweni ku himpela Mr Post yo va ku cinceni ka vito ku hi section ya album leyi mani Master T maybe yo ku swi tsala leswi the post ku va leswi yingelaka swi tsaliwa ka cover, mara mhaka leyi a hi xisweswo because ku nghena hi comment yi nga notify ku ti tele ngo ti-comments ta ku a na ha swi tivi yi tsaliwe ku yini. So as it turns out guys, Mr Post yi cince vito la because in Jerry Master T check out like YouTube music. I don't check out YouTube music. As you can see, it's actually the post. You see, let's this action it's actually the post. I missed the post. So I think maybe sure no you go look because how did the post unless maybe look result album this year and won't make much sense completely the post because try on there like a profile in terms of like namakumelo ku vanhu va yi kuma xinjhani. So it's actually the post which is a bit crazy na mhaka so swo kahle kahle na leyi fiki yi endla as a playlist I guess na yo ta yi tsala the post hi ku leyi yin'wana loko ni kha ni yi cheka la ni vona ya ha tsale swa inani la swa I mean hala ka my YouTube hala ya tsale ku release topic, so ngonla yin'wana playlist yi tsala ku the post I guess sure hi fike hi ndla yin'wana ta ndla yin'wana playlist la yi fika hi tsala ku the post kambe swi save swa ku endli sweswona fike ni yi save so swi kona la a reads to ndla yin'wana fika ni tsala ku the post mi ta mi kha mi yi kuma na yo kwala, mara vo tala i ku va ta searcha ku Mr Post. So a reads to it's the post on 25 album yi va yi ri public, the post on 25 album swi ta kha swi huma yi live sweswi yi kona la ka Master T sweswi ko huma a ni vona exi ngopfu ku hambi na leya Mr Post no yi tshika ni nga yi delete hikuva vanhu vo tala va ta ku searcha Mr Post, so yi ta yi ri kona the post to be specific, so vanhu va ta va kha va vona kwale va nga ta va kha va vona kona. So a reads swa ku swi a bit complicated unless i fila ku humesa kambirhi hi ku twisa ka mina maybe a nga khala ku humesa kambirhi Mr Post hi ku twisa ka mina loko a za a yi endla the post leyin'wana mavona mhaka leyi. Yeah, so ku hi top 3 ya ti-streams for now ku ri top ya n'wina vanhu. Number 1 ya n'wina mi ri i ma 2K as you can see kwala, and then number 2 mi ri i head on beef to Ben Mayengani. Number 3 mi ri i dendere beef to kokwana Africa, video yakho yi le ku teni soni leswi mi swi vonisaka swona, and then ku tlhe ku landzela mafilosofi na ku hi nga bana because yi non electro deep na electro Mr Post. I was like, okay. Bena electro, gaza chama 2K. Nuko osingove. Wona nga themendeli mu nga ta ku hey Master T swi kahle leswi loko ri amukeza swi ska banda kombela mi tlhoka u subscribe. Ona sweswi a ni se vona album ya wrong, a ni lava mi byela sweswo ntsena a ni se vona album ya wrong na le ku tingiseleni ta mi byela mina jaji ka gaza ku ri ku famba yini. A ni se vona nqambi ya wrong sweswiwani lavan'wani va tshikeni va vulavula loyi n'wi tshikeni a vulavula. A ni se vona nqambi ya wrong ta mi byela loko ku ri na nqambi ya wrong loyi n'wi tshikeni a vulavula.